Evo, dragi ljudi, moj radni tjedan ima 50 sati. Sad je plus 40 u hladu i nakon radnog vremena ne preostaje mi ništa drugo nego da onda odem tu do ribnjaka i onda čistim obalu i vadim onda granje van iz vode. Tako da sam si mislio budem onda malo tu posnimao da vidite kak je to u ugodnoj okolini biti. A tematika današnjeg videa je napušeni i tetovirani. Upravo zbog toga jer sigurno ste se pitali koji je moj stav prema tome svemu. A moj stav je dosta ortodoksan i protiv tih gluposti. Zato jer oni koji hoće biti nadnaravno, kako bi rekao, nadareni, kak već god, oni moraju raditi na svojim karakteru da bi onda dobili sami po sebi te osobine. A droga kao takva, ona je junk food nadnaravno impotentnih, kao što to veli dr. Wolf Dieter Storl. Morate znati da droge, čak i alkohol, oni ostavljaju nepopravljive štete na psihu i na vaš um. I to se onda više ne može i ispraviti. Tu je onda isto povezana i rana seksualizacija i nemoral uz to drogu. Ja znam ljude, čak iz moje najbliže okoline, koji zapravo čine najgore moguće stvari, a to je onda da drogiraju čak i svoju djecu svaki dan. Znači oni zajedno popušuju 2 jointa svaki dan i smatraju da je to u redu. Ja osobno tu ne idem ništa praviti, mogu samo kao što njima i velim da to nije dobro, da sam protiv toga, ali ne idem tu ništa postići zato jer su to djeca tih roditelja koji to njima to omogućuju i smatraju da je to u redu. Kaj po meni totalno idiotske, ali tu se ne mogu ništa pomoći. Znači, ako mene moji najbliži ne slušaju, onda pokušavam da barem vas koji me ne poznate uvjerim da to nije dobro, možda budete vi slušali. I tu onda kod te rane seksualizacije se javlja idiokracija. Znači, razmnožavaju se ljudi koji nisu popunjeni, znači nisu se dosta izrazili, nisu se udopunili sa znanjem i čim već god, nego se u ranom djetinjstvu onda oni razmnožavaju i onda dobiju iste potomke istih loših osobina. To je onda ta idiokracija. Meni su isto par put nudili marihuanu, od kad znam za sebe, ili cigarete, mene to jednostavno odbija. Ne vidim kaj je sad tu uopće u tome dobro, pametno ili korisno, ili bi vas nečim zadovoljilo. Ovo ostalo nisam probao, a puno gorije je nego ta marihuana koja je u biti ulaz u drogiranje. I sad isto neko bi rekao, je marihuana dobra, nisi agresivan kao kod alkohola. Dobro, nisi agresivan, nema agresivnosti, ali nema niti djelovanja. Znači tu se javlja ono neko nedjelovanje i onda su ljudi flegmatični, a to je zapravo dobro da se njima može onda manipulirati. I to je onda po meni sabotaža ljudskog potencijala. I tu onda isto treba to spriječiti. Znam na primjer jednu curu, najljepšu možda Ludbregu, 15 godina je pod utjecajem narkomana i drogeraša. I jasno da ona tu ostavlja nepovratni trag na psihi i na umu, ali i godine su prošle. Imaš 3 banke, 15 godina su te gnječili ovi drogeraši razni i jasno da onda te godine se ne možeš više vratiti. Znači više nisi, niti ne budeš nikada nekomu dobra majka, niti žena. I onda kako onda to oprostiti tim narkićima?
koji su onda takvim klinkama gurali droge, da bi onda mogli na Facebooku, na primjer, objaviti glup sam, držim tu malu za sise. A tu su krivi roditelji, jer našoj kulturi, dok ideš se ženiti, znači otac onda kćer boji do oltara, jer je otac dužan za njezinu čednost. Ako neko to tak radi sa klinkama, onda su roditelji to krivi, jer su zanemarili svoje dužnosti. A kaj se tiče marihuane, neka oni to koriste koji imaju teške bolesti, gdje onda marihuana možda smanjuje te simptome, te bolesti. Tu je to onda pozitivno. Ima čovjek gledati, kako veli jedna izreka, izabrati manju štetu, znači izabrati korist. Ako su simptomi bolesti teži od simptomi drogiranja, ok, drogiraj se. Ali samo ti koji si bolestan. I onda se velio te narkići uvijek da je to sve jako zdravo. No dobro, ako je zdravo, zakaj ne pijete onda čaj? Čaj od konoplje ili kaj već god, jedite njezine sjemenke, pa budete kroz hranu dobili te korisne sastojke, da ljudi na primjer ne obolijevaju od raka. Ima logike. Ne možete se napušiti ko svinja. I onda si malo zamisliti kakav vremena dolaze do nas. Narkići ili oni koji su pijani. A znam iz rata da konstantno su svi gledali kako se budu negdje napili i čime se budu nadrogirali. Kako onda oni mogu, na primjer, obavljati svoje dužnosti ili primjerice noćnu stražu. Ako im je sve super, sve im je fino. Oni napušeni, neprijatelj dolaze i njima je to smiješno. Jasno da ne budu pobili samo sebe, nego budu ubili i sve ostale. Tako da treba to sankcionirati. A ne reći, jebi ga. Sad je rat, bolje da riknem od droge nego od metka. I onda je tu jasno da je osjećaj stvarnosti poremećen. Kako bi taj narkić ili pijanec onda bilo kaj obavlja. I upravo baš takvi narkići, pijanci, pušači isto, pušačice, bomo rekli, znači ženski rod koji se lakši, koji je bolje povodljiv, onda on sami sebi laže da u trudnoći ne smeta droga ili cigarete. Da bi onda mogli dalje se baviti s tim drogiranjem, jer su bitnije same sebi nego im je bitan plod u njihovoj utrobi. I onda se čude zakaj onda dobiju djecu koje su onda isto sklona primjerice drogiranju. Onda isto postoje ljudi koji, bar meni govore, da moraju popušiti 2-3 jointa na dan da bi svoju ženu podnijeli. Pa kakav je to onda brak? Kaj moraš biti nadrogirani da bi kvocanje svoje žene mogli podnijeti. Mislim, ono je bolje meni da nisam, da nemam nikoga, da sam sam, nego da se moram drogirati samo zato kad bi onda podnijel svoju ženu, koju srećom nemam takvu. I onda se isto pitam, jesu li to onda još ljudska bića? Pogledaš se malo te osobe i onda mi djeluju kao da uopće nema nekakve ljudske osobine, znači njihov nema neke osobine koje bi samo čovjek mogao imati ako je nalik Bogu. Nje više mi djeluju kako neke životinje koje imaju samo te potrebe, kod neke kokoši, neki psi, neke mačke, gdje je samo bitno da se ti najedeš, da se negdje posereš i da negdje spiš. Ovo ostalo uopće ih nije briga. Znači visiti po kafićima, blebetati gluposti, nekakav small talk. Znači gluposti, bezvezno, smijete se, helite i kaj smo s time onda dobili? Ništa. Samo gubimo. Kaj sam još htio reći? Aha, imam tu isto primjer iz Ludbrega, na primjer. Znači, još druga klinka, nekih 20 godina. Klinka od 15 godina hodila je okolo i govorila, oš me jebat za kutije cigareta.
da bi neko mislio, ok, valjda neka sirotinja. Ali majka joj je sutkinja, otac je neki direktor. I taj otac je onda, mislim, toliko više nije mogao doći na kraj sa njom, više joj kadi zagutite. Da nije zagutil, ali je imao namjeru, valjda odustao, smilovali joj se. I kako onda to mora imati zdravu djecu, a ima sad djecu, mislim, na 2 ili 3. I onda tu postoji ta nekakva tradicija namjernog drogiranja i trovanja i u našoj civilizaciji i u našoj povijesti. Tako da ovo tu sve kaj govorim nije ono tek tak uzeto iz nečega. Znači možda mislite da je postojao običaj u jednom dijelu Francuske da žene svakodnevno drogiraju svoje muževe, zapravo truju, i da im onda na večer davaju protootrov. Da muževi onda bi došli doma, jer ako ne bi dobili taj protootrov, imali su glavobolje i bilo im je jako loše. Znači postojalo je to da, valjda je cijelo selo, koje zna, ili jedna pokrajina postoji gdje žene drogiraju svoje vlastite muževe. Odnosno truju ih i nam davaju protootrova. A u srednjem vijeku je postojalo isto običaj kod popova. Da onda oni manipuliraju narod isto sa trovanjem. Znači oni nisu ljudi potrovali, nego nisu spriječili trovanje. Imali su znanje, na primjer, da kad je kišna godina, da onda bude puno trovanja sa raženom gljivicom. Jer raž je bila, raženi kruh je jeli siromašni ljudi, a pšenicu, gdje ima manje te ražene gljivice, su jeli popovi. I onda su oni točno znali, sad dolazi opet to trovanje, i onda su ljude uvjeravali da stiže Božja kazna, jer možda nisu dali dovoljno pare u onaj škrebljenc od popa, znači ono štomfu, čarapu. Tako da je to isto postojalo namjerno to trovanje, a morate znati da su prije žene i djecu drogirale, na primjer sa makom, da bi djeca spavala dok se išli na polje. I onda je isto postojalo, još uvijek postoji, kod muslimanskih i vlaških žena taj običaj da se mužu njeni drobljeni nokti stavljaju u kavu. Da ona ne bi kao ju prevali nekom drugom ženom. Tako da tu isto ima svega i svačega. Pa gledajte, na primjer, u JNA se isto govorilo da se stavlja brom u čaj kojeg su dobili vojnici, da onda ne bi bili toliko seksualno aktivni ili pohotni. Jer su dečki bili sami, nije bilo žena, da se lakše dođe s njima na kraj. Tako da, to kad ja govorim, gotovo se svugdje moraju vidjeti. Da ga nije to sad neki slučaj samo sa chemtrailovima i s čim već god. Gdje se isto govori da nas truju. A i sa hranom iz dućana. Druga tema, kad se idete za Zagrebsti, su vam tetovaže. Ja nemam niti jedno jedino. Ako sam nekome uzor, nadam se da mogu biti uzor u tome da isto tako nastavite, da nemate niti jednu tetovažu. Vidimo sad da se stanje zakomplicira sa Rusijom, sa Ukrajinom. I tu isto me zapalo za oko da neki, na primjer moji suborci iz rata u Bosni, postaju na Facebooku nekakve uhvaćene navodno Ukrajince sa tetovažama i onda se oni kao kurče, jer to je slike nisu uhvaćeni čini Rusi, nego su to uhvaćeni Ukrajinci. Oni se kurče da budu njima kožu gulili i radili se od toga nekakve lampaše. To je postojalo navodno u Drugom svjetskom ratu isto, a postojalo je znatno prije, da se ljudima koža guli koji imaju tetovaže.
Znamo to primjerice i kod tih moreplovaca da su znali sa sobom nositi te razne suvenire, znači glave stisnute od tih kanibala, Schrumpfköpfe, i u nekim državama je čak legalno sakupljati dijelove ljudskog tijela, kako na primjer Engleska, Amerika, neki kažu i Francuska. I onda jasno da dok je rat, da onda neki hoće imati takvu neku uspomenu, a ja sam osobno isto bil svjedok. To je bilo 94. prvi mjesec u vlaku u Rijeki. Su bila dva momka, došli su baš iz ratišta i jedan si je na špagici obesilo oko vrata, mislim da je bilo 4 ljudskih uši. Ono kao neki suvenir, kao neka fora, ali baš zbog tog rezanja tih ušiju ljudskih je on pošandrcao, znači dobio je partizansku bolest. To su imali isto partizani posle, pa su oni znali sami sebe pobiti, jer sve kaj vi radite kaj je neprirodno, to isto loše djeluje na vašu psihu. Znači Švabi su isto navodno u kacetu gulili ljudsku kožu, radili su se fotelje s toga. A sad je isto moguće, ja sam uvjeren da to se radi, da isto u Čečeniji, u Ukrajini gdje je rat, se to isto događa. A morate znati da primjerice Čečeni koji se bore za Rusiju ima isto drugačiji pristup moralu i oni su fundamentalni islamisti koji se bore protiv degutantnog zapada. I jasno da onda ako takvi vide da imaš neku tetovažu, da to njima onda smeta i da budeš prije najebal sa tetovažom nego bez tetovaže. Kada te uhvate naravno. I kada napraviti s ženskom šminkom to prekite, onom pudrom, nemam pojma. A znate sami da je postojalo ono trgovanje ljudskim organima na Kosovo, sad nije bitno s koje strane, valjda jedne i s druge. Kod trgovanja organima je bitna tehnologija oko svega toga. Znači možete imati hladnjaču, možete to ono prinesti, možete imati kupca, možete to izvaditi, a kod guljenja kože, to je vrlo jednostavno, uguliš kožu, zasoliš i to je onda konzervirano za neko određeno vrijeme dok onda ti to ne oštaviš ili daš nekomu. Tako da ja vjerujem da bogataši, bila je priča da si rade i od dječje kože crvene cipele, ja sam uvjeren da neki bogataši u svijetu da vole imati novčanik gdje gori od ljudske tetovaže, ljudska koža sa tetovažom. Tako da onda svi oni koji su se tetovirali ne bi htjeli biti u njihovoj koži, a pogotovo ako bi došlo to do nas, da je nekakav rat. Uvijek su se onda uzimali ljudski dijelovi tijela kao suvenir, kako na primjer skalpovi, pa se onda od muda, od jaja, su se radili onda na kesice za tabak. Tako da i to nije baš sad neke modernoga, nije to rezanje ušiju došlo sad iz tih filmova u Vijetnamu, da su naši tu balavci to preuzeli vrato, nego to još seže skroz dalje u povijest. Pa onda se malo zamislite ovo zatvaranje mrtvih od korone u lijes koji se više ne smije otvarati. Meni je to isto vrlo sumnjivo, a koliko znam, ljudske lješeve se mogu prodati, primjer, fakultetima, da studenti mogu razuckati po tome. I cijena nije mala, nego je prilično pristojna. Tako da bi isto mogli lako vjerovali da neko radi biznis od toga. Pogotovo, na primjer, plaćenici Ukrajine koji je plaća možda $100, moguće da one isto usput hoće zaraditi neke na toj koži. Kaj smatra skroz ono realnim. Pa malo se mislite da u apotekama još nedavno su još postojale spremnici za lijekove sa raznim onim natpisima i u nekima je pisala mumija. Znači mumije su se prodavale
ljudsko meso zapravo, ne, od mrtvih ljudi kao lijek. Pa, na primjer, na smrt osuđeni, njihova krv se isto prodavala bolesnima koji su to pili, znači ono, ko zombiji, ko Drakule, da bi navodno od toga ozdravili. Tako da, to nije nikaj iz filma uzeto, to je stvarnost iz naše povijesti. A sad mi je neko javio da su uveli u Europskoj uniji i hamburgere okusom ljudskog mesa. Si malo zamislite, kaj je jeftinije? Uzeti neko drugo meso i staviti gore nekakav kao pojačivač okusa ili neki okus, to bože, po ljudskom meso, ili koristiti ljudsko meso koje imate na raspolaganju iz tih ljeseva koje se ne smije otvoriti. Od ljudi koji su naravno umrli od te nekakve čudne bolesti koja nas je zadesila zadnjih par godina. Tako da ona velika vjerojatnost da se doista koristi ljudsko meso jer je to onda otpad. Životinje ti moraš hraniti, životinje moraš ti odgojiti da bi dobili meso njihovo. A ako je čovjek mrtav, onda je to otpad, to treba nekako reciklirati. Tek toliko da znate, ono iza mene nije da bi ja prdjel, evo sad tu, nego je to zapravo su plinovi iz mulja koji ide gore i koji bi se mogu navodno zapaliti. To je butan ili propan ili kaj već god. Sad dok sam tu u vodi, kak ti bjehudići ide prema gore, dosta su hladne. Znači iz dubine dolaze, a i smrdi po plinu. Ako kad su već kod ljudskog mesa, znači sotonisti nas pokušaju pridobiti da mi stvarno postanemo kanibali. I tu sam spomenula onu kuru bolest gdje onda isto postoji na taj luđački smijeh, gdje je vjerojatno bila ova Bill Gatesova, ona je Hillary, kako se zvala, ne Bill Gates, nego Clintonova. Bill Clintonova žena, ona dok se kandidirala protiv Trumpa, imala je te simptome kuru bolesti, luđačkog smijeha, kao da je isto konzumirala ljudsko meso. I sad se onda vraćamo opet na filmove i na onaj film Soylent Green, gdje je bil film da u današnjoj budućnosti oni koji nisu baš kak se s tem želi da budu, da se njih onda ubije ili koji budu prestari, koji više nisu korisni, da onda se oni pretvore u hranu, u taj Soylent Green, u neke keksiće. Nadam se da se to sve ne bude dogodilo, ali je moja dužnost da malo na to vas upozorim ili vam na primjer dam te informacije pa vi onda sami vidite i usporedite sa nekim činjenicama, nekim pojavama, da li bi to bilo realno ili nije, da se onda možete na primjer pripremiti ili da na primjer ne nasjedate na te nekakve fore jedne ljudskog mesa i da se naravno ne drogirate, niti da se tetovirate, jer to vam nije pametno.